tātou tutulai. Au sisi nā ele ua o ta hawai o Samoa o Marotu to tasi o Samoa. Whātinoina lea ele. Tanga luenga o leo leo, se o tātou tutulai, au sisi nā ele fu o tanga vai. Whawhitai, alela mai lalo le paia o leo walau dia. Manatu o leo wa pōni whanga le māsinga na talseu. Ua alua i tu e fōi le moringa o aso o le tufunga o le waa o mata ite ite. Ina ua tonga pupula malama o le tuainga masina o lea sa mate mate i falsoa. Manatu lea o lea wanga se le tangu ngā mutia ngā loa. Ina ua ta lupe le tōna a wase ai o falseu. O lea fwai o matui malae le waa o silianga. O lea sa wha tamusuali ia au mamao. Ai sa tapo ia mai whanua, pe tua mani a whaiva o tamari. A lea wa iai li tai ao le nei. Lea wa tātou poto, a wale whamana tuina o le fast food tausanga o le Universite au ao Samoa no whapelea. Se teimi sau noa le whionga i le, whaululunga o le Universite, tō se matu pala wale pa ia o lea wa sau nei. I lo wawam lau whaaloalo te walau tuai, i lau sunga i le whaau, i lau sunga i le pulisili o le Universite, lau o whionga tui fuisa, a whio mai mo lau saunoanga, whaawhelo i aile o walau lia, mo lau whaaloalo. O le awhataia i maunga wao ma le atu fulasa o pa ia sau ngatā Samoa, o oe o le a mamala, ai mua na o whaatulo watu, too low na lava. Wa lelo mamalu tau we'el malai i matangi a lua nei. Le awhifia o tama ma ainga ma o latau tama. Le usonga apule mtu moa i tu au ma lataua, ainga le tai malva au fonti. O pa ia nana tatou tai au ma le so, ma i le nga whatau lima ine so whatau waa. Ia ai mangalo ia sa o leo, o no lo tau sila lo whatata Universite o Samoa. Ai le awatele tu whapea tuai, ma loros toi fua maua, ma lange mama. Ia awhawhia maia, se so mai, ma leo mai matana mai a au. I tatou sauninga whaapitua, mo le whailonga ina o fast food tausanga, talu an whaawai mai tatou Universite o Samoa. Your Highness the Head of State, Member of Council of Deputies, Honourable Deputy Prime Minister and Ministers of Cabinet, Leader of the Opposition, Mr. Speaker and Members of Parliament, Members of the Diplomatic Corps, Chief Executive Officers of Government Ministries and State-owned enterprises, Members of the local business community and university partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, a pleasant good morning to you all. Welcome to this
special service to commemorate the 40th anniversary of the establishment of the National University of Samoa since 1984. We are grateful for God's blessings throughout NUS's 40-year history, and we are similarly proud of what NUS has achieved over the years. And likewise, we are very grateful for the support NUS has received from you all over the years. Please know that we are extremely thankful for your presence today. And so without further ado, welcome once again to our special service this morning, Whaftai Lava. Whaftai, ai se yu tātou whaorolo maau. I le whio mai o le nganga pa ia le nei wha moe moe. I lo wawa ma lau wha aloalo. O te wala o tuai lau sunga le teitai o sauninga, lau sunga reven na mosa reo pena. Ia mo le amatalia o le nei sauninga, ma lau wha aloalo. O le a tātou tāpua i le atua. O lo wha mauina i le tuse o teu nome o lon tā upu e walu. Se vaengo le lau ngā mose ia Israelu, ina ua atoa le fast food tausanga o le lātou whai ngā malanga na e kupito, le au whale kanana le nuforeina e whapea. A wā le a whaoina oe le alii lo watua i le nuk le lei, o le nuk o vai tafe, o vai puna, a toa ma vai te tele puna mai i vanu mamaua. O le nuu e te ai, ma le leonge lava, e te le mativa ai se me tasi. Ai, ma e ma onai, ia e wha manu watu ai le ali ilo watua, ono le nuu le lei, wei a watu ia te oe. Fia whaata waina, upu whaai ulava, pe ono whaita wina. Ai, ma e ma onai, ia e wha amanu watu ai le ali ilo watua, ono le luk le lei, wei a watu ai a te oe. O le au tu o le wha moe moe o mose mo le nuo Israel, ina ua mai a tau sanga e whasa furu sa au latu malanga mai le wau. Ia toe tepa i tua, ma le loto whaafitai, ma ngai pea i luma, ma le wha moe moe. Look back with gratitude and journey forward with hope. E lua lava i tū tāu a whātāua i ne mose i nei. Pēo nei a whātāua i nei, ia e whaamanu watu i le alii lo watua. Praise the Lord your God. Mua, i lato mana tua i ma le loto whaafitai, le alofa ma le anga le leo le atua. Sa taitaina mai i lato tau sanga e whase furu. Tau sanga fo ia sa whenga i molu i tau, ma whawhi tau li o ngaonga. Ma le i tū tau alona lua. Ina i lato maua i le loto te tele, maua i le malosi, ma ia tū maua i pelo lato wha moe. E a ngā ia i pele lumanai. Ia atono se, a onga fo i lea buhofa atasi. Ma le sini ua whiriwhiria e le komiti, ma le universitea o ao Samoa. E whai ma autu, o le whamana tuina o le fast food tausanga, o le universitea po tato iei le nita e ao whapea. Pati patia le fast food tausanga o taunu unga manuia. Ia a whai o te whaperetania ina, let's celebrate 40 years of achievements. Tātou te mana tua i mo le loto whaafitai, le alofa ma le anga le lei o le atua, i le tō whāma le whautautanga sai tamama tai o le atunu. Wā le whaavaina o le universite. Tātou te mana tua i whai ma le loto whaafitai, le whai ngā malanga umbia le universite, i nei tausanga e whase furu o tuana i atu. I le lava sese o tātou e le malama i le tele o i tau, tele o whaafi tauli, tele ti ngā mawhai ngā sa whengai, ma le tātou universite,
pei foi sa fe ngai male no Israel al me sile no ta wa ta to te mana tua ma lot fa aftai le neta ole ono sai ole fa pale ma le tutu mau bea o tai o le atunu ai mai se fo ta to atunu o foi sa ta la mua sa nga lu i tonu le universite ile nei fast food tau sanga ila to o fai langi le fo langa mai la to fo o fa wa wina o mai tai o nei ele ngalo ia tau sanga ele ngalo ia fangata ele ngalo ia pupuanga a tatou te mana tua ma le loto whaafitai lo latou tutu mau pea i le atua ma le lea whaangaitia a o le lui tau mo tatou ma le anga i lumana ia awana i umai le whaamoe moe awana i umai lo tatou te tonu ma le whaalango lango i le mana o le alofa nga le leo le atua e taita ina i pea le whoranga ma le saa o le tatou universite i leisi fast food tau sanga ma leisi fast food tau sanga ia o tatou iai whaatasi nai le nei tai au ma le loto whaafitai ma le ngango le fia tatou te mana tuai le alofa ma le anga leo le atua o le nafo tatou te maua le whaamoe moe anga i lumana o le au tufo i leo ma whaufanga o lo whaatawaina i le tuiswhaita waso le whaakasa mo le nei mai asu ai mese o amata le nei asu o le alofa leo le atua o le tala tele lea ma o le whaavaa atoa fo i lea o tala o le tuispaia. It God's love, the big story and the framework of all the stories in the Bible. E tofu tātou ma tala ese o lo soifua o tawina mo tātou wala o ina soifua ngā lulua i toni o universitea o ao Samoa a o le tala tele lea o le whaavaa leo me uma au tua i le rofo le atua le fau tātou au wai whaatasi pa le lau langi ke visiano i le nei tai au ma le nei aso le amataina o le whaamanatuina o le fast food waso o le anga i atu o le tātou o le i whaaulo Iesu Keriso i le ngata i ona puapua ngā i le ngata i lona maliu i lunga le sātauru a olona toi tū manu o le ato wanga leo le alofa ma le anga leo le atua a tātou mawhau i ma le anganga ma le loto whaafitai tātou te maua le loto te tele tātou te maua le whaamoe tātou te anga i pe i lunga whaamanuia mai le atua le whaamoe tātou universite ia manuia le atoanga o le fast food tausanga la tātou te talo le atua tau tasi pa iai le tama le alo ma le nganga sa o mato iai lava le nei tai au le nganga o le fia le nganga o le whaafitai ma loto ua tongu le whaanga e tia ina wei tai manuia mai le fōlaua ma le whainga malanga le universitea o ao Samoa o mato whaamanatu ina ai le atuanga o le fast food tausanga ia mato te manatua ma le loto whaafitai lau alofa ma lau wang le lei sa i o mato tama ma tai o le malo ma le atunu sa whaawai ngai le nei a onga ma le whaamoe ina ia ao Samoa ma ia whaua wina i bea ina ia whaua ina bea mato atunu i le mala malama o lau fio ia mato te whaafitai le li ia ono le soifua o ngā o le au whai ngā ruenga sa o lato whaawaina le nei universite mai lato fo ina whaua wina mai ua whai langi lo lato fo laua ai meise i lato ua tula i mai mo le whaua wina mo le isi fast food tausanga ia o mato te talo le ali ia wana o lau fio lava i le mana o lo lofa ma le mana o lo wanglelei e manuia ai me uma mato te whai o mato te talo ma tu natu i lau fio le fōlaunga o le amata le universite mo le isi fast food tausanga ia iai le nganga o lau fio iai le mana o lau fio e taitaina latou fuafuanga o latou lavasinga ma whaamoemoenga uma ina ia taunuu ai manu ma ia taunuu le manuia a iai ulawa i le viinga o lau fio lo matou tama ia whaamanuia taitai o le matou malo taitai o le atunu whaamanuia fo le matou nuu atoa a ia sili na e whaamanuia i universitea o ao Samoa ma le whaamanatuina o le fast food tausanga talu o na whaamai mai whaamangalo i matou ni o matou te se ma ni o matou o leu a o nisi na o matou te talo whaatasi ma le telo te talo lilo i o matou loto ia whaia pēro u finangalo ai leo no le matou whaatawanau o matou te talo ma o le atu me uma e ala i lo suafa Iesu
Amini. Ia longo ia vave sa afia finga tul ula al whanua ia ola sa le vau. Ufonga Iova li taulanga usitia. Meisa ul whalai au ia awale aso whanau al universite. Vau taitele lau sunga li taitele sauninga. Maua pelo soifua li tino silisili le soifua whalenganga ia awalo lo wala wina. Ia au le Iova le si vaenga o tato porkalame o te wala watu li tato universite. Whaasea tu loa I lalo o tātou whalie, o na o whaifo I si vela la, whaaftai tele. Ia, ua o mai le vaenga o tātou porkalame, o le launga au tū, o le whamoe moe le universite, ia, le aua, to whea iai, se tasi foi o graduate o le universite, ia o ia foi o le main star wa onga ma anganu, Le fionga ia Honorable Se Ula Ioane Tua'au to deliver the keynote address. It is an honor to invite the Honorable Minister of Education and Culture, who is also a proud graduate of the National University of Samoa, Honorable Se Ula Ioane Tua'au. Fiomaya lau fionga mo lau sanua. O lea ua ta oto e panga tia o le tau ti anga. Ua li lingo fo e le fonga tia ma pau le tua au ma fua madu. A wa o lele wa ua li tia whanua ma sua tutu I le tai I li matangi ala lua nei. O na o se e li ai lea ma o wha poi poi la au tau vanu. A wa o pa ia ma mamadu tawe le malai nei. I le fia o laua fionga le ao le mālotu tō tasi o Samoa. Laua fionga tui ma le li whanau wa le toa suala vile lua. O le ao fo I le o le universitea o ao Samoa. Ma lau masiofo. A fia o laua fionga le māmea tui le tufunga ro pati molia. O le sui o le fono sui tō fia. Ma lau masiofo. Susu lau sunga Reverend Amosa Eupena. O le taitai o le sauninga le nei tae ao. A fio lau fionga le sui pale mia, whaapea le mamalu o minister o le kapeneta. A fio lau fionga le fonga fetalai, a sui mamalu o lau pale mene. A fio sui o le malo mai fafo. A fio whaururunga o matanga luenga ese, ma whaala potonga tu ma oti ala malo. Le mamalu o le au wala aulia, sa moa o poto, a lii matamaita. Whai mai sa tui whangalilo o le tapa au o le ala taua. Pētua ini a. Whai mai foi. Ma le matai ngā tila. Pētai o le aso nei o whaia Iova, tātou te fia, ma oli ai. Leo tātou o oai nei whareseu ma se e maa o maalie. Ona ua tātou au lia mai le fast furu tausanga o le universitea o au o Samoa nei ta au. Ame le mai statou pati a vi I ai le tua. Whawhatai. O le vi inga I le tua e le whaititia. A wai le tau mate le I whaingo fie le amatanga mai o se ati na e whape nei. E tele nilu I tau, sa whea ngai a o tau a mata se iao o mai lava I le nei vai tau. O ese fo ilu I tau o whea ngai ma le tato universite. A e whaftai le atua. A wai ui le maulu I tau, a e o lo so solo pe I luma le sa o tato universite au au. Ma o lea o fast furu tausanga talu ona whaawai mai. O leo toe pose lilo I le amatanga mai o le universitea o ao Samoa. I le tasi iwa waru wha. Mai le pāleni e 5 tā la. Whapea tama mateine a o ngā na le tō fast furu 5. I le po kalame tausanga whaawai. Ma nai whai a o ngai titi
i lalo ifo le tolus fulu. Sa ia o mai le tausanga nei luas fulu wha. Ua lata i le tolus fulu miliona le paketi al tato universite. Tolu wafe ma ona tupu tama mateine ua o onguenga ua silia ma le tolu se lau. A fua la i tausanga e fast fulu, mai le tasiiva walufa i le luas fulu wha. Ua luas fulu lima afe, ono se lau ma le fast fulu lua, tangata whaau, mai ma whailonga i le tato universite au au Samoa. Mai le nao whainga e fasu taspasene, tusa ma le fulu afe lima se lau, ma le tolus fulu ma le lua, o i lato ua whaau mai tausanga whaavai. E tolus fulu whaapasene, pe tusa ma le valu afe fitu se lau, manus fulu iwa, ua whaau mai poro kalame, o whailonga tikeri, ma whailonga maua lunga. Ma le lusu lima pasene, po le tolu ono afe tolu se lau, ma le luas fulu ma le tasi, o i lato uia, ua whaau mai poro kalame whaamatata ese Samoai. O whailonga whaaya nā, o se ati na e ala maa lo o Samoa, ua manui ai le to tele o ona tangata anu. E le tau mate, ua whaamanui ai na ai a inga, e ka le sia, nuu, ua ia Samoa, ona nei tau sanga e fast fulu au lia mai e lana universite au au. Wale na watau al tato universite au au Samoa, e whaapea, ia au Samoa. O le feseli whaatupu manatu, ai si ae tatau ai o na au Samoa. O lona winga ea, o le pongi sa Samoa, o le tali. E leo toi pongi sa Samoa, pe a fua i tulanga whaapau-pau, a ua au Samoa le tala le. A le mea mauti noa, o le pongi sa, o le mana malama, o le pongi sa, o le manino, ma le mauti noa, ise mata upu ai maisi le pongi sa o le fefe, le iloa o le tali mautu. O le pongi sa le na, o le whaatatau iei le anamatau al tatou universite i le nei vai tau. Ina ua au tova amai alo mo whanau o Samoa nei, ma le lumanai o papai ngala. E utu vai i le puna vai o le malamalama, ina ia whetalai, ma manino le tō whaa. Ma ia tau tala whaatino, ma mautinoa, ma le fefe whaai unga tala whiangai. A wao le mea mautinoa, a ao Samoa, ua manuia a inga, manuia nuu, e ka le sia, ma si o tātou atunu. Manuia tele le whaeronga ina o le fast food tausanga, o le tātou universite. Your Highness, the Head of State, and Masiofo, Member of Council of Deputies and your good lady, Reverend Amosa Rupena, Deputy Minister and Minister of Cabinet, Mr. Speaker and members of your Parliament, members of the Diplomatic Corps, Chief Executive Officers of Government Ministries, State-owned enterprises, invited guests, ladies and gentlemen. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For it is a day of great joy as the National University celebrates 40 years of success. We remember with gratitude all those who have passed on and those still amongst us who have contributed one way or another to the success of our university. We thank God for all the blessings He had bestowed upon the National University of Samoa. From humble beginning, with a budget of 5 tala, a total roll of 45 students, and staff of less than 20, and only the foundation program. Today, the university has a budget of about 30 million tala, a roll of more than 3,000 students,
and 300 staff and more than 100 programs. From 1984 to 2024, the National University of Samoa has produced 25,647 graduates. 41% or 10,537 are foundation graduates. 34% of 80,789 are undergraduate degree and higher degree graduates. The remaining 25% or 6,321 are TVET graduates. These figures demonstrate the university's valuable and ongoing contribution to the human resource development of Samoa. It is without a doubt that the university has successfully made an indelible mark that families, villages, churches of Samoa as a whole have benefited in the way or another from the education and their children received from the National University of Samoa. The NUS motto, Iao Samoa, stands for Let There Be Light Upon Samoa. While Samoa has declared itself as a Christian country, hence it has embraced the good news. It is the darkness of doubt, ignorance, uncertainty, and fear of unknown for the university was set up to dispel. As the National University of Samoa celebrates its 40 years of anniversary this year, may it continue to lead and flourish as thought leaders through quality teaching, research, and innovation. And may it continue to stand tall as Samoa's beacon of light and hope to dispel the darkness of doubt, ignorance, uncertainty, and fear. NUS, Iao Samoa, Soifu. Paftai tele la o whiunga le minsta, mo le saunoanga matanga o whieta, mes pati mo le saunoanga i le whiunga le minsta, mau o pēa lau soifua, ia wala wina i te ina o strasi o vaina tele o tātou malo. Ia o le timnei o tātou o mai, i le ala se wina o le keke o le fast food tausanga o le universite, to do the honor of cutting the 40th anniversary cake. I now invite the Road Chancellor, who is also the chairperson of the NUS Council, Professor Litui Manawasina, Emma Cruz Eva'ai. Please, I invite now to perform the cutting of the cake to mark the 40th anniversary of the National University of Samoa. Na ufionga tui. Ya, se pati mai le universite o leo wa, ala se wina le keke i whamna tua i le fast food of sanga. Ia, i lo whaaloalo, le awanoa le nei, o le atu ina atuai, mo le male lenga whamanuia, ala na whionga i leo mo malu o le malo, o ia foi o le whaao o le universite au ao Samoa. Ia, o le awanoa le nei, o le atu ina atuai, mo le male lenga whamanuia, mai lana whionga i leo mo malu o le malo. Lau sunga te kai o Sauninga,
lau fionga le sui o le pono o Sutofia, lau fionga le sui palemia ma le malu o Kapeneta, lau fionga le whamsimsili ma le basenga o le whamsinonga, lau fionga le whongwhitalai ma sui ma malu o le palemene, lau fionga le taitai o le tuangai, sui o malo mai fafo, paurulunga ma tanga aduenga ma paalapo putonga tu maoti le malo, te mamalu universitea au ia na tulanga pa rupeina te paia le ubala ulia i tupu mai pa pel mamalu sa mo mai mo pa fonga tapo mai ola au le toi mai le fala oto i paia sa sa mata sa mo o foto ile ne yaso o wa pa ia lava e tu mau o ta oto foi o se lo Pai o tula yatu se paisi na upu wha manuia o wale ne yasu ma le wha moe moe. E mumo pele vi inga i le atua silisiese o no mea silisili o ia whaia mo Samoa e tauala mai i lana universitea awao. O le puna o le atamai sa tau tapu e me wha o laola mai le nao li lima tā la. Ao le nei o tupu o tau la ola, ma o tū mawa lunga i le silsila mai e universite, ma whaalapo tonga uma o le laulangi. E mori ele wha malo ia i lato uma sa tau a saina mai le ngasua o le taitai ao, o le tō whāna e, o mafu ai o na tātou raurua e sila whai le neitai ao fōu. Whaftai lo tō whapalepale ma lo tō nganga sa ili malo, o wha malo le folau, o lea wa au lau ina i lau, o tau fo i lau o lau wha moe moe. O i longa lau tulai mai, wha alanga mai a wha universite o le Pasifika, o wha malo le whai o le whaiba. Samoae, o lau tatalo, ia vea pele universite a wao Samoa se la mepa sulu, o le poto ma le atamai. Ina ia tapua ina i pēle soifua o ina o tupulanga o ona po nei. O atai ao, male numanai, o se o tātua tunu pele o Samoa. Ia manu e tele le wha manatuina. Today, as we mark 40 years of the National University of Samoa, we take pride in what it has achieved over the years, from its humble beginnings to where it is now. The vision alive over the span of 40 years. Today we celebrate Samoa's ingenuity and determination to do what is best for its people despite the odds. May the National University of Samoa continue to be a beacon of light and hope in good and in challenging times. My heartiest congratulations to the National University of Samoa. Happy 40th anniversary. Ia o pea Samoa, soifua. Sei, toi au mai se pat tele mo le male lenga, le fio mai leo mo malo le malo.